Jumpa lagi bersama saya Ical. Kita sekarang lagi di ikan goreng Cianjur ACC Paso, City Center di Paso. Hari Minggu ini kita lagi jalan-jalan menikmati weekend di hari Minggu tenang di Paso. Kita sudah pesan makanan kita makan siang hari ini. Menu pesanan saya, ayam penyet komplit ya, langsung capcay sama es teh tawar. Oke, ya inilah dia ikan rumah makan ikan goreng Cianjur. Goreng Cianjur di ACC Paso.